Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Para dan terhitan hadirin, utamaipun para kiai, para guru ngaji, pejabat pemerintah, para sepuh, tokoh-tokoh masyarakat, kaula cintai, kaula amun jeki. Muka-muka bedena ngaji dan bersolawat saya laksanaki malam mangkin peneka ben kita setuju mukhraja banyak manfaatah berkatana ben Allah subhanahu wa ta'ala. Mau solawat komandona dari Allah, perintah anjuranna dari Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah semakon, Allah semarentah dek ka orang mukminin kangkui as-salawat. Ya ayyuhalladzina amanu, papakon dek ka orang mukminin, dek ka orang seiman ka Allah dan ka Rasulullah. Papakon dek ka orang seiman dek ka Allah ben iman dek kapanapa seetoronaki ben Allah dek ka Muhammad Rasulullah. Maka maca solawat sambut maca solawat sambut kalaban iman. Maca solawat Allah makon dek ka orang seiman dek ka orang mukmin, maka sambut kalaban mau solawat sambut kalaban iman. Maka nikah maca solawat sepada ajalan baca masing-masing se ajalan baca bersama-sama juga se ajalan sepada odi tak ngangkui bitongan se ajalan laksanaki, se ngangkui bitongan juga bisa laksanaki sepada ajalan. Solawat ngangkui ateh mal ateh se ajalan, ngangkui lesan ben ateh juga se ajalan sepada ajalan sepada odi. Mau skala ben lesan se odia, mau skala ben lesan ben ate se odia, mau ate se ocukan se odia, sepada odi. Tak bisa nengelesan atena
Bisa nang lesan atena, lesan atena. Bisa lesan. Kama se bisa pacelen solawat. Ngangkui bitongan se acelena. Se laksanaki tak ngangkui bitongan juga se bisa acelen. Masing-masing bertibi bantibi se acelena bersama-sama juga sepada acelen seteja sepada odik seteja nega. Kalau ben ate se acelena, kalau ben ate ben lesan juga se acelena sepada acelen. Sallallahu ala Muhammad. Banyak bacaan se acara kiban kanjing Nabi. Beda bacaan se acara kiban kanjing Nabi. Tentuaki tak tentuaki bitonganna. Beda bacaan se tentuaki bitonganna. Beda maca tibi, beda maca bersama. Seteja bacaan-bacaan cema-cema pada orang yang acara kiban kanjing Nabi. Solawat ni kan termasuk bacaan-bacaan. Pada orang yang solat, baca subhanallah, subhanallah. Allah tolok kali, alhamdulillah, mariana solat Allah tolok kali. Allahu akbar, tolok kali. Ini mana bitongan ni kayaknya mana. Itulah setara la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pada saya banyak bacaan-bacaan saya acara kita pakai bitongan. Teti pada istighfar pakai bitongan, bertak bitongan. Wallahi inni la astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi fi kulli yaumin mi'ata marrah. 100 aku bitongan ni. Pada sab'ina marrah 70 kali. Teti bacaan-bacaan pada saya acara kita ada bitongan nah, ya tore bebas. Pada saya aku bitongan pada ya ceri sana kecukan orang yang macam solawat ya tore cukan karena cak bacaan solawat ni ngangku ya bitongan engki si acelena tak ngangku bitongan cukan si acelena bi tibi cukan nengi benggona si acelena beriman kaman si acelena bersama-sama cukan si acelena ngangku ate si cukan acelena ngakui ate lesan juga se celana kamu bisa na sallallahu ala Muhammad ya ayyuhalladzina amanu orang yang percaya dek ke Allah ben percaya dek ke apa saya turun naki Allah dek ke Rasulullah sallu alaihi wa sallimu taslima orang yang mukmin orang yang iman sallu alaihi wasallimu taslima epakon as-salawat juga epakon as-salam. Salawat ni ka penghormatan salawat ni ka doa penghormatan dek ka kanjing Nabi Muhammad mun dek kareng tua atua kareng tua penghormatan Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ketika salah satu doa dek kareng tua, doa penghormatannya. Atua ki karena ngormat dan kecukan solawat nyokon ke Allah untuk kanjing Nabi, ngormat kanjing Nabi. Karena abek tak kira bisa malas tibi, maka minta ke Allah. Allah saya bisa malas, bisa beri malas, kayak beri balasan ke kanjing Nabi, saya layak, saya atu, saya pantas. Mun abek abri kanjing Nabi, nah apa tak ada panah-panah abek. Tapi mun Allah pasti beri, maka Allah bakal apareng selayak sepantes dengan kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua penghormatan sallallahu alaihi Muhammad.
Nang salat Allahumma salli ala Muhammad. Ngormat. Ngormat orang mukminin. Allahumma fil muslimina wal mu'minina. Pun sapada dah. Aku istighfar. Allahumma arham umat Muhammad. Atu eki sebagai penghormatan. Jadi beda tua karena niser, beda tua karena sayang, beda tua karena takzim dan ngormat. Sallallahu alaihi Muhammad. Pada orang apa yang peseh, beda ka orang yang miskin, orang yang membutuhkan, beda ngatore hadiah sebagai penghormatan penghargaan. Ngatore pada ngatore mereka penghargaan. Abe tak bisa ngatore, maka nyoon ke Allah napa se pantas untuk Rasulullah. Ngormat kanjeng Nabi bakal hormat ben Allah. Ngormat orang mukmin, ngormat orang mukmin, ngormat taretan nasi mukmin, ngormat orang mukmin dek pada ben ngormat Allah. Ngormat orang mukmin. Nah, boleh aulia saya hormat. Napa boleh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Ngormat kala bendua, ngormat kala benapah, ngormat kenaikan teti, ngormat orang mukmin, ngormat orang mukminin, ngormat orang iman, maka pada ben ngormat pangeran. Karena ededana orang mukmin kenika beda hubungan atena hubungan ben Allah. Nah, orang mukmin atena hubungan beda hubungan ben Rasulullah. Orang mukmin pendeka atena aise hubungan dek ke Allah. Percaya dek ke Allah. Percaya dek kana apa seetoronaki ben Allah ke kancing Nabi Muhammad. Percaya cek bekal beda akhirat dan ngormat orang ngak kenika karena ada nanti hubungan ben Allah. Mangkana orang ngormat orang mukmin dek pada ben ngormat Allah. Mangkana taka beda orang mukmin, taka anak-anak bungkalatan, taka orang kebungkalatan, orang ngalapun anak-anak bungkalatan tak itu mau apa anak, tapi ketika orang mukmin kudu hormati. Walaupun ya rezeki pun orang-orang si anu-anu yang kepkeni, tapi orang mukmin ketika raja indallah, besar indallah. Karena Athena andi hubungan ben Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, apa boleh orang mukmin kenika saya tingkatan keimanan pada ben aulia nabi apa boleh kancing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangkana orang yang menghina orang mukminin, mangkana orang searemiaki orang mukminin, orang menghina orang-orang seiman dak ke Allah, orang-orang searemiaki, orang-orang searemiaki, orang sebenseromben dak ke orang mukminin, orang kenika eka musuhan Allah. Antar selamat tah bener. Ngormat orang mukminin, ngormat orang-orang seiman akan tak ngormat Gusti Allah. Walaupun jana orang kenika keni, tapi indallah kenika besar. Allahumma salli ala Muhammad. Karena orang mukminin nika Allah semataretan. Innamal mu'minuna ikhwatun. Di orang mukmin mesti ngormat karena atena beda iman. Innamal mu'minuna ikhwatun. Al muslim akhul muslim mesti menghormat. Mesti beda pangisto nang atena. Kenapa? Karena kenika Allah pun senyampiaki innamal mu'minuna ikhwatun. Orang mukmin dak orang mukmin mesti atena beda pangangkep beda pangisto si bagus. Orang Islam muslim neka dak ka muslim mesti ndik pangangkep pasti bagus karena ndik merasakan jaataretan. Tapi mun di iman neka rendah imanna Islam mah kita bagus tandi aromasa jaataretan abang. Tak kenal. Kengak
Kau tu kau letan tretan andi rasa setong pada mukmin pada muslim cek nika andi rasa cek teretan Allah si materetan. Napa boleh Allah si materetan al muslim akhul muslim. Al muslim orang muslim kabeh nika pada ben setong bangunan. Innamal mu'minuna ikhwatun. Tetiba dah ni kanjeng. Sallallahu alaihi Muhammad. Mereka penting kulatan tretan ben kulatan tretan ia ceri. Ia ceri saling menghormati nganggep neke ia ceri Allah si arkai. Tapi menghina orang mukminin orang muslimin maka bisa teti musona Allah. Nanti selamat kalau tretan. Terselamat tambah lebur kalau tretan ngaji dek kenapa saya sampai akibat kanjeng Nabi Muhammad. Tambah lebur ngaji dek tuntunan Allah. Tambah lebur ngaji dek ajaran saya epok taban kanjeng Nabi Muhammad. Ben pewaris kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang macam solawat nikah ada terpaksa. Yang mana kita rukun. Dan kadang macam solawat nikah banyak terpaksa. Kota berak, mun banyak rasa berak, rasana berak. Yang mana kita harmonis. Yang mana kita harmonis. Mun pun harmonis, seneng macam solawat nih. Pun harmonis senang maca sholawat. Hubungan Allah dan Rasulullah, hubungan Rasulullah dan Allah, hubungan Allah dan kanjeng Nabi, hubungan kanjeng Nabi dan Allah, hubungan Habibullah, hubungan kanjeng Nabi dan Allah, hubungan Allah dan kanjeng Nabi. Tidak maca sholawat abek masuk ke dalam senang. Dek ka Allah imam kanjeng Nabi Muhammad. Dek ka Allah bada rombongan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun senang maca selawat senang, zikir senang, maca selawat senang. Ini ka odi pun selawat tu. Maca selawat pun ko besar nikmat senang benek yang lebur ka hadrana senang ka dalam solawat kenika. Benar libur ke hadrana, hadra kenika bujana, kangkui orang saya tak nyaman eber. Hadra kangkui saya tak nyaman eber, ebri buja. Mun saya nyaman eber, beda hadrana, tada hadrana, terasa kau besar, terasa lemak bakun. Alagu, tak alagu, kau besar lemak. Mun saya tak nyaman eber, kau diberi hadra. Oh tabah, lagu-lagu, male lemak. Tapi mun saya pun sehat kanjana, lagu, tak lagu, beda hadrana, tak ada hadrana, beda lagu, tak lagu. Makun kau besar. Karena ampun, dalam solawat. Sallallahu alaihi Muhammad. Mereka tentretan seteja yang solawat kenika terus dekian bakal akhili sifat-sifat kanjeng Nabi, akhlak kanjeng Nabi, neka akhili sekonik demi sekonik. Beda sebanyak demi banyak. Beda sekonik. Beda setetes terus. Beda seberapa tetes akhili dekian barakana kanjeng Nabi akhili da syafaata bukan an-nurra terus akhili akhlakka akhili sekone kan. Mangkana deki tila maca selawat ketika elang deki saya cuba bakal elang sepat saya cuba tambah abid tambah elang makan terus. Allah Allah tila pun seneng ben seneng wah aku seneng ya. Ada si akhili ya pun. Mangkana acer seneng ajar mencintai, ajar menyenangi, ajar mencintai.
sallallahu alaihi Muhammad. Tambah oning tentang cerita Kanjeng Nabi, belajar tentang akhlak Kanjeng Nabi, malah tambah mencintai Kanjeng Nabi. Deki manusia bakal polong bense eka cintai. Manter goletan tretan parenga lebur parenga cinta dek kareng orenga Allah sampai ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga manfaat. Moga-moga apa sih atorakin nika manfaat. Akili nika sifat-sifat akhlak kili bahasa. Sampai ke akhirat fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumilak. Allahumma sholli sholatan kamilatan, sholawat sesampurna. Sholatan kamilah, sholawat sesampurna, masuk ke kabir. Sholawat sebedai kaman-kaman, masuk ke kabir. Sholatan kamilah, sholawat sesampurna. Mun tak masuk kabir, tak sampurna kian. Itu sholawat napa boy masuk ke kabir karena sholawat sesampurna. Allahumma sholli sholatan kam. Sholawat nikah, sholawat nikah. Salat se bumi se langit kabi masuk kabi nyamana solawat sesampurna. Kangku ya toraki ke Kanjeng Nabi Allah siapa nih? Abad terokili kina. Salaman tammah ala Sayyidina Muhammad. Salatan kamilah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Wa salatan kamilah wa salim salaman tamman ala Sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bil hawaiju wa tunalu bihil ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamam bi wajhil karim. Wajhi nika wajahna Kanjeng Nabi, wajhi atena Kanjeng Nabi, wajhi totalitas sa Kanjeng Nabi. Saya tak ada peke ben Allah. Selalu eka leburi ben Allah. Tak ada saya peke ben sateja na eka leburi ben Allah. Kulina eka leburi ben Allah. Tak ada saya peke dengan. Eka senengi ben Allah. An-anenga eka leburi. Lesanna perkalimat eka leburi ngabese lereka akulina kakanan kakacer kade seteje eka leburi rep karpanna eka leburi ben Allah kacondonganna eka leburi ben Allah keinginanna eka leburi ben Allah pangaterona eka leburi ben Allah tengkana eka leburi ben Allah perjuanganna eka leburi ben Allah dakwana eka leburi ben Allah pergaulanna eka leburi ben Allah jalanna eka leburi ben Allah ongakna nundukna eka leburi ben Allah lerekka debu-debuna eka leburi ben Allah tade tabuenga wajhi totalitas sah Kanjeng Nabi Muhammad mangkana biwajhil karim kala ben wajahna Kanjeng Nabi se mulje muter abad paneka beda dengan rombonganna Kanjeng Nabi Muhammad wajhi atena Kanjeng Nabi wajhi wajahna Kanjeng Nabi wajhi totalitas sah Kanjeng Nabi sakapinna Kanjeng Nabi nengakulina adzat sifata asir an-nurra al-lubba fuata atena dedena akalla pekabi masuk ke nikah sampai kulina nyamana biwajhil karim abe manter beda dengan rombongan makanya sampean mau maca sholawat male norok tak pegek kia ben Allah atena pada saya pegek kabi ada saya pegek sampung ke kabi ni kan tak ada pekeuan walaupun asaren atena pekun tak pekeuan Allah wajhi
Langgana kaulatan tretan mun asolat, kaulatan tretan mun asolat, inni wajjahtu wajhiya saungkuna abdina ngadepeki totalitas abu abdina keajunan, ngadepeki sakabieuna abu abdina keajunan. Wajhi inni wajjahtu wajhiya abdi ngadepeki atena abdina keajunan, wajahna abdina totalitas abu abdina keajunan. Imam Kanjeng ini wajjahtu wajhiya ngadep ka sera lillazi fataras samawati wal arda ngadep dek ka senyiptake langit ben senyiptake langit bumi Allah kanggo sampurnana kudu amakmum ka se sampurna se lebih sampurna sera paling sampurnana ngadep bagi abekna dek ka Allah sakabieuna abekna teh ka Allah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serah ngadep bagi se paling kaleburi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Se paling paratu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abek ngadep dek ka Allah Imam Kanjeng Nabi male norok parat tuh norok areng paju norok areng paratu bedere ngadep tapi tak parat tuh. Karena cek norok setan, cek agama syariat tibi norok, cek norok setan, cek norok iblis. Nanti selamat tak kuliah terus saja. Nanti debur, nanti norok orang-orang Allah seken norok Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maca solawat nikah, kanggo masakan hubungan dak ke Allah, lebet Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhubungan dak ke Allah rombongan na Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin fi kulli lamhatin sabanya apa sebenarnya kedipan mata nika melak medema wadah fasin keluar masuk napas mulai dari kamma mulai dari nafas Kanjeng Nabi Muhammad bonsot hojo nawasanan male tak peke kedipan melak medema Kanjeng Nabi nafas Kanjeng Nabi si tak peke bons abek sot hojo nanya fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli maklumi ben sebenarnya hitungan saya kata ajunan ya Allah dohir batin dunia akhirat malepakun tak lepas ben Allah rombongan na Kanjeng Nabi Muhammad Allahumma salli salatan kamilah wasallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam biwajhil karim biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi
fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Nah, muka tambah lebur macam solawat. Nyaman abek ring awam, mun lagu ki ko besar. Mun tak lagu ki tak ko besar. Nyaman ki ko tu sotong. Nyaman ko besar. Nyaman sotokan. Lihatlah, ko besar. Mun pun orang selem-seleman. Bada hadrana, tak ada hadrana, lagu kita elagu ki, kau bersama lo ampun. Orang komandan anyar mun pada cinta dengan kamu avoi, nyama malo. Karena sehat, beres pada lebur. Ini kayak cukan reng lebur ke Allah. Reng lebur ka, reng orang Allah nyaman malo. Allah kau bersama lo. Salat kau bersama lo. Allahu Akbar kau bersama. Babaan kena beri sekalian dua kali salat mapan po, ampun dah cekera aja. Banyak pak. Boleh pasang surut bu, bentuk mapan ini pun pasang surut mapan kan. Oh, mun nggak para aulia kuras, nyaman malo lo ke pangeran. Oh, mantar akili ya gak kau lihat tretan setuju. Sallallahu ala Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, asyraqal
bahagia. Amin, amin. Billahil aliyil azim. Allahumma salli salatan kamilah salim salaman tamma wa barik barakatan syamil ala abdika wa habibika wa nabiyika wa rasulika sayyidina maulana Muhammad nabiyil huda nabiyir rahmah awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan tanhallu bihil uqad وتقضى بالحوائج والتنام وحسن الخاتم بوجهه الكريم وقدره العظيم وعلى آله في كل لمحة ونفس. اللهم ارحم أمة محمد اللهم أصلح أمة محمد اللهم فرج عن أمتنا لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من أهل العلم أهل الخير أهل القرآن من خيار أمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. آتنا في الدنيا حسنة. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.